Ya muraraga demi awa gira erami fa ohahau dede adre kelobalangi sabala moroi bagira erani hafifu ba kekerisa Yesu. Ya tuh taramali lobalangi na ngira nusida basi maka adre mubasa moroi basi raluka fazafulu ngabua si telu ngafulu awalu irugi afabulu arua imane batai bami mafanu ira bama ia bapanua si de ide basodra alawe marata doi ikau ni ia yomo basoda lifusenia Maria doi badumadau da efen nazo aya mamodrongo ni wa enia bama rata adre bano obele ele babangai hadia ia suguna khenia bamai ia khenia imane he tua hadia le badudu wa ibe emana sangai halewo drao ga agu hayao wa ai khania ena ibabaya gei itolodo baite malinia soaya imane khania he marata wa oya pangabududu ba oya ngavale vale ahono bahasa vale soguna no itu yu khania si sehi adre Maria le laheta khania da simana vubaso ayat tidak romai lobalangi ni angira nusida ba uobai itafifu salom tuho daromali lobalangi ni angira nusida ya iya da ituyu zabele sehi ama ina talifu sebakhaso aya baba auri adre hasavale wa omasi itatafili zabele sehi Duma-dumania mena na moboli ita hadianya elida bahasa vale pada ni filida sabel sehi duma-dumania na moboli nuha tatu wata eli sabel sehi simuadu dania na to oguna iya mama zui hadia dan nebe simane nasomina egu asa vale pada ni filida sabel sehi mazu mena na dadau mahalewe somena lala halewe sinangia ta ohlewe geige asapale pada ni filida halewe sabula sehi bamasuk tanda beenia ama ina talifuse si manege ita khlobalangi are data fili zabula sehi balala halewe ni falua da babangai halewe khsuaya data fili zabula sehi hadia ia zabula sehi da si mane ni fili Maria ba daromalia de ya megeme taila ba tabaso memo Yesu ba banua si de ide ba mo ia ba nomo marata fauma Maria ya ira de sifatalifus ba nema era memo Yesu ba nomora ma banahiara fabe ni faluara Maria ni faluania ya ida ilau mo dadau fena bagahi soaya ba mamodromo fefu hadani wa ania ide iya ilau mo dadau fena soaya ba ifodrodromo fefu hadani wa Yesu kania da ni faluania ba ni falua marata goi ya iya babangai hadia iya fefu ngavalu suguna khe soaya baba nga asoga fefu ngavala hadia ya ge ni a ni badu ba maanu fefu ngavala hadia iya zisuhi zibaga yomo banahiyar badanga rere isos ta ila da ba we hedenia me iwa Yesu imane hetua hadia le badu wa ibe emanu sangai halu dra oga agu ha ya o wa khnia ena ibabaya ge itolodo babe hedenia da tola taila batola tatahu hadia halu ni faluania ada na ada ena ilului imane ena itolodo goi berarti marata ada sohalewe ba modrino sohalewe ba wanga asoge ba wangi henaga fefu ngavale ge ni a bani batu jadi dobua lalahalewe mazui dobua darua ira fabe cara baba nima era Yesu mimoi banahiara
carara babo layani Yesu si moi bahara. Bada eta ila ira amaina wa bazidarua ya ira adre abel omasi Yesu ni falua Maria. Bada eta ila baba nema ni ali marata me i adre tolo ena ifatenge Maria adre baba nolo ya ia babu halewa. Imane wanguma he marata wa oya wangabudu ba oya ngawale ahono bahasa vale soguna no itu yu khania zisihi adre Maria lela heta khania da ulana abe fau badede Yesu adre ni falua marata abel fau badede nia abel ade ni nia ni falua Maria hadia berme pelayanan mazwifani ma ni falua Maria abel i osi isia aiga ni foto ifangi dengi de abel i ofnai baba modrongo hadiani wa Yesu khania adrewa omasi Yesu carania baba ni ma iya sedangkan natafaigi di falua marata tenga baba modrongo li Yesu di faluania tenga baba ni ma hadia iya ni wa Yesu khania no i arere iya baba maan fefu soguna baboto bazido pua baba ni maera mazui ba pelayanan ni faluara ke Yesu daripada atola taila batola tahale ke baba urida hebisa ita baba malua lalah halewa ba kesoaya irama iraina wiaboto abadededa wanosi nangia ita baba ngai halewa kelowalangi tolana ita mane wasi hasabale ita babo halewe gofu hadia ia lala halewe sanadresa baheso aya beremi halewe ke lowalangi adeba notoi sebua basola khemi sibai ada berda nata halewe ke so aya ba ena etatuyu zabele sehi site faudu somasi lowalangi lala halawa ni faluada mapalayana ni faluada ena sisehi molo etede zo aya ya ita Yesu Keriso tenga sisehi molo ya ita tenga sabole sehi molo ni denada hadia i sabole sehi molo Yesu Keriso samuzate bada emi kita ila basi sehi molo Yesu Keriso ya iya bahwa modromo lenia bahwa ngide efenania da sabole sehi megeni falua Maria imani pada mege bahasa pala soguna no itu yu khania zi sehi adre Maria lela heta khania da zi sehi molo Yesu Keriso lala halewe ma pelayanan ni faluada baba ngaida bakesoaya inna da ni osidruhu geman osia aiga site faudu badede zo aya ya ita Yesu Keriso inna lala halewe ni faluada adre inna site faudu badede nia so masih iya baba ni ma hadia so masih iya adre talulu wa aurida amaterewania talulu kira erada ni faanu ni fater linia ni fatur vehedenia samosa tafaanu de data tihiga wa urida bawolo amaterwania bawolo linia da pelayanan malalah halewe si sehi siti faudu badede zoaya sase sita ila basa sita rongo basa sita falua baba urida ni fotoi baba ngai halewe zoaya da ira amaina ya ia da si sehi molo ya ita na duma-dumania no sehi di faluada na no mo ita bagosali no tahala agedre no tabe base patada no fau ita base kola bang nuna ba no sa ita mahala gang itula tamane no ufaluazi sehi ke Yesu padahal di faluada da hasi sehi molo ukuran wangira-ngira da wa aniha bani ilahurun soya wa aktif ita beribadah
aktif ita pelayanan musido fanania soya. Hadang sa seta falua. Le sa ta fodromo hadeni wa Yesu. Le sa ta bededa bahwa oso masih iya. Apa sa ta bededa bahwa modrongo hadia iya gohito de dunia bahwa urida. Hula bada emanu asese sibuk ita bada utarer wa sibuk da ba lalahalewe memang sangat resabah kesoaya tetapi molo si sehi molo ya ita ireke dania ba fefu dane ni faluada ada tenga moroi bazo masi soaya tetapi moroi bazo masi de dasamosa nada ukuran tabe irama ina babangai halewa soaya tola alua ni fotoi sombong rohani. Ya bisa ni fotoi sombong rohani andre bermi oya ni faluada balalah lew. No tabuzi gitar ba vokal group, no tahale musik, no tafaema da romali, no ita bagosali, oya ni faluada ni ilaharun ya soya. Tola tabuzi de tamani bagoma berda ofe fuda. Bermi no ufalosi sehi, bermi no hale da ada batola alua. Dan ni fotoi sombong rohani. Irege dania nalaman ikhad daniha obule ya ba minggu obule ya ba kegiatan ba ule moga boho ita mai fada ada dania ba iwa Yesu no ba so yang ngawalu si mane ni wa nya kemarata mege imane bang ma wa oya bang abududu ba oya ngawalu wale ahono memang le fasala fi fuda tetapi aku faguna bada do Yesu Kristo. Da ani alui dama ni faluada ya da esi faguna bada dunia. Eluhania irama ina. Babang aida halewa zoaya adre. Ta ofana i uwa pangidengide o tanafanania. Ta odani dani bagohita do dunia. Ta fodrodrongo walinia si ofana. Irege moroi balinia si no tarongo. Bagohita do dunia si no ifa imahuda. Da odani danida babangai halewa khnia soya sibai soya ngawale irege dania balala halewa gini faluada ada leta ohi baso masih ita tenga sibaga molo ni ilaniha basi fasuya ita tetapi sibaga molo ohi tende soya ada berda irama ina moriba darmali ada ina sidruhu data halewa soya si mane ni falua Maria tengah ha arere mani ilahur tengah ha arere bang awal hadi eso masih ita ina oi tabe ita ni fatur nia tabe ita ni fatur daromali nia tatehega fa urida bagohita dadania irike dania pada esa lua bani faluada sai khusi tuhu bagohita dada zoaya ita Yesu Kristo ga ya tobali ita enoni tobali ita sangai halewa, tobali ita solayani atau pelayan Yesus itu ruhu, siti faudu baso masih dada soaya, basi satohu faurida. Mangada ita, amania moni o masih draga mo halewa bahkama, ba ma hadia so masih drauga, ma fotodrongo hadia iya khama, tenga baso masih draga, si mana di falua Maria so masih drauga, me ifotodrongo hadia ni wa ba ide ya tanfa nama si mani de gida aga ma hadia ni wa khama da dan dani babanga ima halewa ya duhu